Iyang okay pa ni ko na rakso kalang ko pong kayo. Wan ki saran kan ko. Wan ki kan nalanak nan kanye. Wan ki kayong gabna karyang gabna. Wan ki speaker o yung umusong ko senate kan koros. Wan ki song ko pong labalab o yung umusong ko pong kan koros. Wan ki sal marchon o isang chatong lab galang kapangamangan. Ranwatch program Ushun Rahn below Pachunan Station where kapase irakai mepit out of police blotter o irakai mepan essential sang fire emergency and fire o police and security. Arayan so mauses men pachawan ng Lieutenant Konsaka parang charge point chapi actual proportion run. Kalangan Lieutenant Makarli Koryo nan week na kiyaro isay rato ang balian 911 emergency line and so what you mean say balian emergency medical response de opol ban mokit so kasip ka may rasong aramasola lubu de soma and biltolaw ka pesa yung way bukon ng bumpay na chorus firefighters, first responders kan nagnapali mogadin medical emergency de mogad so kasip pelang marasong ola aramasola na soja mungkin wasa o soja singok lumum de somaw kinyak kan kaila de certify on kaskul de training and CPR kitumatawola apali net tube o aleti kosawan mo kitan incha the blood pressure anan ang nan baluwat the oxygen mo kitan mo yung the heart rate o kaskul kan the course kan the kaskul kan the first responders kan pinaleti EMR the emergency medical responder EMT the kaskul kan the tuan apali lumu the suma. And pinsan sa lang way bakon na palian fire and emergency makin apali ta pukoki anan tutok sawasan ambulance om bakit so kasi pekan rasong ola ta lumung soma. Pwede bil ka mangailat pukon emergency medical response the opolpan ambulance. Imen walian te paluwa jo wiya chungon tok sawas om Koros kala ko the 911 operator, the 911 emergency medical dispatch bill. Anana aleti agis pisajik pen sawas may tama wiyawi wasapak sawas ko sangya o agay kalalabang kan ban bill sawas baluwaj angkap apali mau dak sawas kan magandalato 911 emergency. O first responders kan may police, fire, o ambulance driver na bandil apali pagsawaso. And apol nigmaw nituwen pumunta to. Palian fire emergency kin pukawi aleti pagsawasan ambulance on the ola lumong somaw apali nituwen tama baluwach kin ka school here. O kalalagi man wini o ren kak kau no patam on ambulance aban lella iman muni paluwaj kin bil buko kin lumum kan sang di chambers te wasa sudah lebih lella dan chokche iman muni and bil san salem way bukon me mia pak sawas me bil dalator 911 me ana ben police o ambulance correspond we are eucho mo kit eucho respond merasom traffic accident Tomokit so kasi pekan makin pit eleta olan masan kosan mintakan. Ye image me pilwiya kara pagkasampal me ambulance ka koso kito Mirage Department of Public Safety Palian Fire and Emergency. Kasugulan EMR the emergency medical responder we are here in 2016, 2018. Kitriyo case of uno, kitriyo case of walu. O nan baraj kirriya isap eu kaskul ba bil wiyawi a bali mogit so kas pe
paratar may COVID-19 na bin karomboy la kaskul watch and yaw nan pa watch o kasaular kaskul watch pan uyawi ansaw na as ewan saw mesek te o one taksawasan medical emergency te med paluwa chapali nan sampung na nagyaro amini upkuy walu ang kalangan ba kubralang para judgment makari before you Kanangan Lieutenant Gonzaga. Palian Police and Security ban kabese auto ng police blotter sang iraikan ma-arrested nan sombungat sang sombungan September isu len ni Isaac Silu Riet iraikan ma-arrested ni isu Andrew Faga ma-arrested ki sugaw cincang agoran nan sa paunin Webaban Christian Filafera arrested ki mi manager pun sa kawai o changa ku waran nan sa paunin Webaban Elliot Rawik arrested ki kawanabak o irailakan ma-arrested ni walu ia cara chungal atakan Alex Darwin arrested ki sugaw cincang agoran nan sa paunin Webaban Kate Nelson arrested ki mi manager pun sa kawai changa agoran nan sa paunin Webaban Pilihan sa woche sugaw cincang agoran nan sa paunin Webaban Rodney Upson arrested ki sa kawai o was-was sa Silimon Webaban ni Isaac Yechiralagan na arrested Brian Materna arrested ki Smoka Marijuana Fernie Takano arrested ki Kawanabak o Chungale sa kawai panang Insompa Tarsi Babay arrested ki Kawanabak o ni Isaac Eo o yung sambungwat yet managap man ma-arrested yay Lucas Edwin arrested ki Kochalay o Kawanabak ni Isaac Riao Pilamen managap ma-arrested at Chungalat yay Tana Mikael arrested ki Kawanabak ni Isaac Silu iray me paman ma-arrested yay Anthony Rosao arrested ki uya kaon changa gusto sa pon alen Webagon mi pali jabun sa kawai o changa koran nan sa pon alen Webagon o pilihan sa woche sukaw chim changa koran nan sa pon alen Webagon Jackson Stephen arrested ki Kawanabak Jade Lawrence arrested ki Kawanabak o Asel Moses arrested ki Kawanabak Mia iragay may men ay sansalang John Way Ranwich Pwangkap Pileo ka kawasak kupramail mo may pit intersection kay me yet pachaway sa kasakat kay sangar sompung kay sa mala 40Y sansal me mies sign you pachochen numan wasan nechkila sandwich may yung tiyang kulak tabi mara masutukak wutsla palisakoy yay kulak isu pasak limaw mensag lel kulak walu wala isa kayo pasak limaw lel kulak isa kayo wala nisowas o pailan sujik kulak kayo pasak limaw lel kulak limaw wala tiny mutilang tiny tsaka sang option kap na mutilang tiny pisang kulak masansalo sa pawat no sinalgis mawutilang town plaza mutilang chuwalak Meptan changasan ko nito mo .com uti na pala sa koyak so tubika kiyawon ng kulak masansal ko unam kiyal kap mapachola kanang option kap na legislature kompis ka utla pala sa koyak ni ni kulak masansal po memang kapya sa yung Webagon pungin changasang pit stosakan maging changasang ko na ng Webagon So nan kuselmet so cha mai sto sa pot me mi tonal changasang en kak mai tala opot sto sa en puchla te changana mo sa kapatulong sto sa en potlong mo imenan sansan me police kaidan police mo yan ako sinet tukach puye legislature salma cha sto kawat ako sinet kan makawat o sansan na Webagon may rawat so cha mai nang kuselmet so cha mai yan uyaw Pagpag yang karusian maganya melek mal taksigan sansan magmal kan kala pacawan muya irawat o kumanan mal kak mangi ta pacawan nan
Imenan bilisan sana yang John Way menan songgun May case opo kisilisak tayo ma-register na June case opo kisilisak riyaw ma-register na July case opo kisilisak riyaw ma-register o na August case opo kisilisak limaw ma-register na songgung tayo watch case limaw kisilisak silu ma-register lukun robos kan me pulis kan pacola sila na kat kuyawi o social complaint file. Imem pleo kapre yang uya chungal pek puekia uya kapal Pohnpei ranwatch me pit sukau chin changa koran na sa koran lo wibakon o wan chochong stosa me pat pacolong Pohnpei main kasen kubura o nansio wang kakars an kakapali sa mamay mugmugit tonal ta uya ben sa mamay tatap me pit kachanga koran nan sa buwan po na wibakon pa uya kapali yu o tabano do yang o kawala ta kamela ramas po na wibakon puekian son school and so what sabil pagi pangkuran chonway ranjayak serikan mo aray pangkatokot siniponan pok may tapano pilkachin loisang kapal o loyang serikan kajais kan koros bagin changa poranan sa one ka koros jalan kachin uya sa macay ko anapali top ni ikan sakala imempleo bulianti palin Melen tuar mana public safety masa kaleria wat paso sangiyaw ya cungal pek pang peran mon sa ko kan iso ko mai kecil kubrai ke o sa wasa melen sa ma chonway pok chai leo pene o sa ta sama jai tata wat pues suka kala bungi tata wat kala ani kubur paruser re ra cungal sakap san rano